سلاف رست تماشاوان هجا بولتانا ساعت 6 ایواری از جوار پیشکش کم ازم شیخ و عفرینی د دسپیک ده گرینگ ترین سرنوچه 4 سال سر شهید بونا 5 پیشمرگین لشکر روش را درباز دبن. سرکردهی که پارتیا دموکرات کردستان سوریا البجارتن رهبری خوجهی رژیم بنگرینگ جبو سوریان بناف دکه و دبیجه نها دم و روش دبرجواندیا رژیم اسد دیا. رژیم اسد انجمن خواج بو رهبری خوجهی جعین دیواره تا حسکی آفا کرنه. سرکردهی گشتی چکدار سوریا دموکراتی که بسر پیده و داخلانی که روشنامه‌وانی در راگهاند که او رازین تبلی ارتش رژیم اسد ببن. جارا کدن سلاف 4 سال لسر شهید بونا 5 لشکرین روش یین کو داستان قهرمانی بلهنگ بونا خوا و براوانیا دبر کردستان دا تومار کرنه ایرو درباز دبن. شازده مهانهان 2018 سال وگرا چارمین یا شهید بونا 5 لشکرین روژه وکی ایروژ سال 2014 5 پیشمرگین روژاوای کردستان گوب لشکری روش تینه ناسکرین لحریم کردستان دبروانیا دبر ملت کردستان و پاراستنا خاکاویا پیروز دا بناوه ملازم جومرد مشو سلیمان حمزه حاجی دلیل احمد محمد علی رائد بشیر احمد یوسف گو بناوه هوگرد هات ناسکرین مصطفى جرجس سعيد لأنجام تقينا ماينكا چانديده لبرايا حسن شام لنافچايا خازر يا سرب موصل و شهيد بون لدما كور و بروبونا چكدارين داعش لوي دفري دكرن او دفرج دستين وان رزگار کرن د صبح شهید بونا هر 5 لهنگان جروجا سه سال 2014 هزین پیشمرگین روج گوندی حسن شام توباران کرن پشتی شروع پرچونه جگدارین داعشا تروریست لناوا گوند تا چند دمجمیران دور پیش کرن پشتی گو پیشمرگه در باسی گوند بون او نچار کرن خورادستی پیشمرگه بکن لیدما کو گروپا پیشمرگین در باسی گوند حسن شام بون گونج جگدارین داعش پاک دکرن ماینکه چندی بوان دا تقیه و انجام تقین دا وان قهرمانان جیانا خواج دستان و شهید بون پیشمرگه شهید جومرد مشو یه 28 سالی در چوی زانینگه مافناسیه بو گوش دست پیگ اساس کرنا پیشمرگین روش و تبلی رفین پیشمرگه بو جه خلکین گنده گرزیرو یه سر باجاری دیلگه روژاوای کردستانی بو اروها سلیمان حمزه حاجی جی جه نافچه تربسپی لدورا الیان بو دلیل احمد محمد علی جی جباجاری قامشلویا اروها رائد بشیر احمد یوسف او بناوی هوگرد هاتا ناسکرن جباجاری مردینه یه باکوری کردستانی بو پشتی گو شهید بون ترمنوان روژا 17 مهی جدرگه سی مالکا در باسی روژاوای کردستانی بو بجداریا بهزاران ولاتی و آلین کردستانی و ایلاندنا دایکان هاتن پیشوازی کرن هر پیشمرگه یک جوان لگوندو جهواری خواه بخاک هات سپارتن پیشمرگین روژ ده 12 آفدارا 2012 ده بریارا سروک مسعود بارزانی هاتن اساس کرن و سال 2015 و لشکرین روش بونا باسکی لشکری انجمن اجتماعی کردی لسوریه و دسپیکا آوا کرنا خواه زیده ترجی 55 پیشمرگه ده شر روبروبونا داعش ده شهید بونا روژا 22 مها 12 وک روژا شهیدین لشکری روش هاتیه دست نشان کرن اوه نزیکی 7 سالانه هزا لشکرین روش هاتیه ساس کرن و بپرانیا خواه جوانین روژاوای کردستانی نه هر دم بو برگری و پاراستنا کرد و کردستانی ده آماده باشیدنه خوینا خواه بمردی رجاندنه و ناوی خوشی بیتی بین زیر دیروک و دلین کردان ده لهر 4 پارچه کردستانی تومار کرنه بناو وان ده جوانین با کرو رجلاتی کردستانی جی هنه ده شر داعش ده پارا خواه جی شهید بونه دانه بالکفتا سالوگرا 57 یا شورش ایلون یا پیروز رخصتنا پارتیا دموکرات کردستان سوریا 11 پیشمرگین ایلون یین لکامپا دومیز یا پنبرین روژاوای کردستان و دوروبری ویدمینن خلاط کرن. بهالکفتا سالوگرا 57 یا شورش ایلون یا پیروز وکشانا زیو رزگرتن جوان خباتکار و لهنگان را رخصتنا کامپا دومیز یا پارتیا دموکرات کردستان سوریا 11 پیشمرگین ایلون جه کردن روژاوای کردستانی ینکو لی دومیز و دوروبرین ویدمینن خلات کرن. رخصتنا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا لسر رو پلا خویا فرمی بلاف کر
کو بهلکفتا سالڤەگەرا پێنجی و هەفتان یا شۆرەشە ئەیلونەیە پیرۆز شاندەکە ڕێخستنا پارتیا دەموقراتا کوردستان سووریا bi serkirdeyetiya Mihemed Emîn Abbas berpirsê rêxistinê li Kampa Domîz seredana pêşmergeyên Eylûlê yên ku li Kampa Domîz û dorûberên wê dimînin kir. Wê helkeftê diyariyek li ser xebata wan di ber miletê Kurd de pêşkêş kir. Pêşmergeyên Eylûnê bi wêneyên bavê Netewa Kurd û serokê şoreşa Eylûnê Nemir Mela Mustafa Barzanî xelat kirin. Li gorî malpera Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya rêxistina Kampa Domîz her yek ji Alî Yusuf Namo, محمد سعيد سوري، سعيد حامد حبش، محمد حسن مصطفى، محمود يوسف علي الزراري، اسماعيل حاجي خليل زراري، جورجين نور الدين عبد المجيد، عباس حسين سلو، علي عباس إبراهيم، خالد محمود يعقوب حسين، يوسف اسماعيل إبراهيم جي پێشمەرگەین ئەیلونێ خەلات کرنە. شۆرەشە ئەیلونەیە پیرۆز di sala 1961 de ji aliyê serokê dîrokiyê miletê Kurd Nemir Mela Mustafa Barzanî ve hat bû ragihandin daxwaza mafê netewiyê miletê Kurd li Kurdistanê kiriye. Tiştê ku niha li herêma Kurdistanê diyar e berdewamiya destkeftinên şoreşa Eylûnê ne ku di wê şoreşê de bi sedan ji Kurdên Rojavayê Kurdistanê jî beşdarî di wê şoreşê de kirine. Hin ji wan pêşmergeyan vegeriyan Rojavayê Kurdistanê, ango Kurdistana Sûriyê û beşek ji wan li herêma Kurdistanê ji wê demê ve li herêma Kurdistanê man. Ew 11 pêşmergeyên hatine xelatkirin jî li Kampa Domîz ya penaberên Rojavayê Kurdistanê û dorûberên wê di pêla penaberiyê de piştî şoreşa Sûriyê penaberî herêma Kurdistanê bûne. Serkirdeyekî Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya helbijartinên rêveberiya xwecehî yên rejîmê bi negirîng ji bo Sûriyan binav dike û dibêje niha dem û rewş di berjewandiya rejîma Esed de ne. Serkirdeyekî Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya hilbijartinên rêveberiya xwecehî yên rejîmê bi negirîng ji bo Sûriyan binav dike û dibêje niha dem û rewş di berjewandiya rejîma Esed de ne. Di daxuyaneka taybet de ji bo arkê Dr. Nafic Beyro endamê polît bîroa Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya derbarê hilbijartinên rêveberiya xwecehî yên rejîmê got ev cara duyem e ku rejîm bangalê darxistina hilbijartinan dike. Cara yekem di dawiya 2011 de bû. Di wê demê de rejîm di rewşeka aloz de bû û hewl da lê dora xwestekên şoreşvanan bizivre. Rastî neserkeftineke mezin hat ji ber ku gereveke giştî li dijî wan hilbijartinan hat encamdan. Beyro her wiha got îro piştî 7 salan ji temenê şoreşê û wêranbûnê ku rastî jêrxaneyê hatiye û koçberkirina derdora nîvê gelê Sûriyê di hindir û derve û tevî ku ev hilbijartin ji bo Sûriyan negirîngin lê rejîm hewl dide kontrola xwe li ser movikên dewletê bêriya Partiya Elbas wekû berê vegerîne û dê nûnerên xwe ji xeleka tin piştî xwendineke Kurd ji bo wergirtina wan postên hestiyar hilbijêre. Ew yek jî di biryara 108 ya 2018 ya taybet bi hilbijartinan diyar bû. Dr. Nafic Beyro hilbijartinên rejîmê bi hestiyarî qonaxê ve girêda û got ji ber ku qonaxa bê qonaxa avakirinê ye. Rejîm dizane çi rol li benda encûmenên xwecehî ye û rejîm rijde li ser kontrolkirina xwe ji hemû movkên jiyanê re bi taybet ku rewşa niha di berjewendiya rejîmê de ye. Piştî serkeftinên leşkerî û berferehkirina kontrolkirina xwe li ser navçeyan û dê wê yekê bikar bîne ji bo destkeftinên siyasî bi destxwe bîne helwesta xwe ya danûstandkar bi hêz bike. Beyro serbar kir bi nêrîna wî niha hemû nîşan di berjewendiya rejîmê de ne. Ji bo bicîkirina armanca ji bo wê kar dike li jêr piştevaniya Rûsya bêsînûr jêre ji aliyekî ve û bi serhevdeçûna rola opozisyona Sûriyê bi giştî ji aliyek din ve. Hilbijartinên rêveberiyên xwecehî yên rejîmê êro li Sûriyê têne darxistin. Li navçeya Cîzîra Rojavayê Kurdistanê jî amadehiyeke berfereh ji bo wan hilbijartinin hatiye kirin. Êlî Mêro, serokê Komîta Dadwerî ya Şaxê Hesekê ji bo hilbijartinên rêveberiyên xwecehî ragihand ku li seranserî parêzgeha Hesekê 2515 berbijêr hene. Her wiha 707 navend ji bo dengdanê hatine amadekirin. Ew navend jî li bajarê Qamişlo û Hesekê yê Rojavayê Kurdistanê ne. Rejîm navê komîteyên xwe yên hilbijartinan belav kirine ku tê de navê endamên şaredariyan ji endî warê ta Hesekê hatine tûmar kirin.
رژیم اسد انجمن خوا جبو ریوبریا خوجهی جعین دیوار تحسکی آوا کرنه تاوی کو پارتیا یکیتیا دموکراتیک پیده ادعا دکه کو او نافچه بریو دبه و جهاوینا سال 2012 و دبیجه کوی رژیم جنافچین کردستان سوریه درخستیه. رژیم اسد انجمن خوا جبو ریوبریا خوجهی جعین دیوار تحسکی آوا کرن تاوی کو پارتیا یکیتیا دموکراتیک پیده ادعا دکه او نافچه بریو دبه و جهاوینا سال 2012 و ادعا دکه و رژیم جنافچین کردستان سوریه درخستیه. لگور بریارکه به هجمار پنجیویه یا شاخه حسکه یه پارتیا الباس یا رژیم سوریه میجویا 12 مهانهان 2018 و پشتی جوینه که لگل شاخه پارتیا الباس لسرانسری نافچه جزیره یا کردستان سوریه انجمن باجار و باجاروکان لسرانسری پارزگاه حسکه آنکو نافچه الجزیره هاتنا آوا کرن همو اندام و انجمنان بخواه اندام پارتیا الباسن. شاخه پارتیا الباس لحسکه لسر و پلاخویا فیسبوکه لیستا ناوین اندامین انجومنین ریوبریا خوجهی باجار و باجاروکن پارزگاه حسکه بلاف کرنه. دناوده عندیور، دیرک، گرکیلگه، تلکوچر، چل آغا و همو باجار و باجاروکن دن ین کردستان سوریه. لیدار خستنا هلبجارتنین ریوبریا خوجهی و آوا کرنا انجومنین شارداریان هفده میوه که تک و پیده ادعای گرتنا بر بجرن رژیم جبوان هلبجارتنان دکه و دبیجه پشتی سوزن نویسکی بین پشداربونه او بر بجر سربست بردانه. صبح ایرو رژیم اسد دست به هلبجارتنین ریوبریا خوجهی لسرانسری سوریه کرد. 40,000 بر بجر جبو ورگرتنا 18,478 کرسیان هنه 88 فرمانگهن هلبجارتنان و 6,551 ناوندن هلبجارتنان لسرانسری سوریه هنه جوان 707 ناوند لنافچین پارزگاه حسکه هاتنه بلاف کرن لگور وزارت ریوبریا خوجهی یا رژیم راگهاندیه او هلبجارتن جی بریار دمجمیر هفته ایواری بداوی بین. بله تماشاوان هجان هاجم میوانداریا شروعکار سیاسی ماموستا منال حسکو کریه دم باش ماموستا منال دم باش ماموستا هلبجارتن خوجهی ین رژیم اسد لدورن کردستان سوریه آنکو لروجالات فراته گلو بهمانگی به پیدره یان تچاوا دخوینی دسته که برز و سلاح براستی رژیم اسد دوی برنگی لیمیزن آوار دنامات دیت دیار کرن نامات پیشی دخوازه بگشتیج دولت دوروبر و دنیای ربیجه حتی وقت ویگا خودیه بریاره د سوریه د ازب صلاداریا شامل دست مدیا و آخا سوریه از بتنه د پاريزم شرعیت بمریا روش بروش از بهتر پیش دکوم بسر دکوم جبرویجی که اسکارم بریاره ورگرم یعنی هکر بخوازه چاره سریع سوریه د بیکرن دوی ون پیشی بری خو بدنمه لگور پرساتا دما ابوك إيساني كرد البهج البجارتني ميزنن جبر برينها إدارات ذاتي بيدي برجارة قوتيا يعني تشج إدارة خسريا ام بيجن شمال سوريا يعني كي خو او صلاداريا قد دستي وادبو إيرو رجيم نامية كبر زلال وبكري غاندوا يعني بتايبتي غاندا ملتي كرد بيجي جديركا حمكو حتى بجه سينوري درعا وتتكيجا جغرافيتا سوريا دبخازي خديه برياري أزم جنبه بكسر عرضي تونيا جبر چه نابه يعني ندرنگه کی قانوني ده ندرنگه کی دماغ و دولتك فصلدار بينه دي اداره بهدوره بريفا بچن يعني پيد بيجي اصل دي اداره ما اوانا ايرو ريجيم هاتي هلجاتني بشكل رسمي وفرمي چه دكه لید باوریه بده پید دیجی که شخوش صدی صد به پلانره و پیرازیه و این کار بیردیجی درکویش. باش ما مستهل بجارتين خوجهي رژیم اسد قالوا توك شرفكاري سياسي تدبيني كو رواينا يانجي اگر روايبن يا نروايبن رواتيا خواج كده ربرنا او بخا وقتی قلت برنگکی امبیجن قانونی لمیزنی شرعیت تیده تونش برگ گو سوری بگشتید حالا شرده یعنی ایرو سوری الجغرافيا سوريا ميزانه دبري قلنا دستي ريجيمي دو خرابين وكشتن وكسي در بدر وبنامبري لدرغا يعني دروشك وهذا هالبجارتن اي تشاوا اي روا بينك كرين افانا راستي تيدتني ليه هكت بقري دبي بريجي كي بري شورشا سوريا جي بشقو هالبجارتي سوريا نروابو تشتكي راستي تيدتنبو جيك اليبو جيك تكيبو يعني تموتم يكرن وحزب بعض او بخوا تشتي داخ يكرن ليه هالبجارتن ايرو وقتي بيجنج آلية كي دولتي بالرواية نا
بس نامه انوفايا ايران بمرايا تركي بمرازيه روسيا بحمو قوتا قمريا ج امريكا وج اوروبا رد بيجيت بخديه برياري ازم ونبريخو غرق بدلمه باش ما مستا قناغا بشتي هالبجارتنان بطيبات لدفرين كوباني وجزيرة قالوا ويتشاوا وري بريفابرن بيدي وريجيم بهفرة شارداريان وخدمات جزاريان بيشكش بكن يان تشاوا دما عم بخوازن في برسي بهتر زلال بكن غرق عمل حفت صالي شوي ميزن في تشاوا بترول وسميان دفري كردي دهات نفروتن ودچولا ريجيم ريجيم جيكي بري كارمندا وكسانه دفري قامشلو دير كبتر بس فيه سري كاني وعمودي وحسچا وكوباني وعفرينه د بغشتي اويد دا يعني خندوان فتبا الحميد ديتا خياكرن وبيدي او قنديل او جروباغو آوا کربو او جروبانا دبرجوندی رژیم دبو بش رژیم بو حارس رژیمون خدمت رژیم دبر مدد کرن بیجی دوینا در رژیم پر سیاست کزانا آریکاریا ایران بسرکتن و قندیل بزانبون دبر مدد شوره پیک آنین پیاده وکی نمونه او کشتنا گون قامش رودا او 11 گها 14 انسانی گهات نکشتن ام حمیزانن لانکا هفدوره کرن او کسانا هاتنا کشتن برنگکی پلان بری و هات بودانین لی ایروژی که وقتی بو یکی وک نوری محمود درد کوید بیجه امی عذر خوش رژیم دخوازن و امی کمیته که آواکنج بوی لسر بسکن امی زن کاکی سببا یعنی دوی دتی توی واتی مانا و بریار داوا کسی بول سر حاجز سکن بن اوا ترور بکن پیش او ترور کنه بود خوازن حوالی خوش رژیم ترور بکن یعنی دوی درید معادله سیاسی پر وندا هيا ایگو شارع کردی کولاد کردی نخوازن فهم بکن نخوازن فهم بکن انه قنديل دخدمت رژیم دیا نل دجی رژیمه و چونه شامیجی کش آری الهام احمد با و سه گروپه گوشان شامیجی که پر برنگکی شکستی و گران مال رژیم تشک نخسته دستیوات تشتی رژیم جواره بود بیچاوا و خدمت حتی انها کریت خدمتا خود بردوام بن یا ناونا تشتکی وی زیدتر تونیا باش ما مستا امریکا دبیجه امناهلن رژیم درباسی رجالات فرات ببه قالوا افناي واتا كو رژیم دام پیدان بداخوانین امریکا ناکه او امبیجن او راپورتا گوبردی دروسر و جاجوی کمیتا بچوک اوا گوش جنیو درکت جادی امریکا و دولت اوروپی و اوا گود وی در وی پرسات بخب باش زلال و دیار دکی دوی در د وقتی تلی تماشت کی خال حمو برخی رژیمی بنا يعني راست وقتی گفت بیجه سوریا کنه مرکزی مسئله قانون و مسئله دستور و مسئله لدوی داره دا مبخوا که از ناوروکا وینا دا متشتکی مسئله ام بیجن وکم بلتی کرد وکم باشکی ناوا سوریه متشتکی متی دا نویسکی ندید يعني حمیجی سرویت تکست کن سوریش ترور صافی ببیت سوری دولتك نمركزي به خطريتاوي او خطريتكيه لسر اسرائيل تنبي برجونديه وابيك بيني پروبلمی واتونه نب رژیم جواره دبیجت به هکر یبک یعنی که قندیل بوره به لگرک کن زانبن قندیل بشکد دسته میده کنگیز بخوازم از برگاردم جبروی که باشترش اون ورن بمره گفتگوی بکن یعنی نامه امریکا نامه رژیم دوی هل بجارت ده یک جیجی که امریکا را خوشک زلال دکی لیدمنه پلان پیش دا گلو چد نقابه امریکا و روسا دا لسر عرضی چه بی چه به هفدور دارستان بی بکن امبیجن روجلات فرات یعنی که روج آوا اوانا جی پیش رد مینه بس نامه ایرو نامه یک زلال بو نامه یک دیار بو و نوری محمود خوشی گوت جهتن هند خوازن نقابه ما رژیم دا خرابینه بکن سروی کشتنا قامشلو او کس معناته تتهمت خیس فرا امریکا ده یعنی تیج رژیم رد بیجی از دوسته و ما از نب امریکا و ما امریکا جی اول استخواشک فهم کریا راستیه دزانن لیبر جوندی حتی و که ساعتی اچاوا چارسریه بین او یا نزلاله هنکی و اف ام يعني جرك كولانا كردي باش فهم بك انه بلانا قنديله بلانا بيده بلانا وانا دست شامل ده شام او صلاداريه وبراستيجي ايرو صلاداري دست شامل ده ندست قنديله ده ما مسل سر اخوفتنا تا هر رزان حدوجي دخوينين وصا جوتن قوت كو باي امريكا دخوازه فتنه كد نوفمبر ما ورژیم ده دروس بك ما مستا برسامل سر درباري عفرينيه بارا عفريني فان هالبجارتنان و چبه اگر هيا هالبجارتنين رژیم لعفريني دروس ببن ورن بريفا برن دویره داره دا وقتی گو ام سیاستا داوی پیشتی اسوچیا گل طهرانی چی بود لقبینا ترکی و روسیا و ایرانی دا و ام گوهرتنا گو ترکی ام کارن بیجا تا بلکی 108 در جهات گوهرتن جالیه رژیمه و
و گوتنا کو اردوغان دبیجه ام گروپ چکدار ایدی ام قبیل ناکن گروپ اوی ام بیجن چه رادیکال بن یعنی که امی وانا لسر اردی قبیل نکن دوی در ددیخ یا کرن گو ایدی اردوغان پاشی هدی ندوره او پاشی که بن پلانا روسی دا نزیکایی برجیم ربکه و ایری بکیجی که لی گلو رنگی لفاتنی چبه جبر حتی گو ادلب زلال نبی پروبلما ادل بیچاره سر نبی ام نکار عفرین دبیجن ابچرنکی زلال بنای او بی جبر ندورت مسئله ادل بیدا دوی داری دا وقت بید کرین و فروتن چیه بید نقابات ترکی و رژیمه کرین فروتن نافبرا کیو کده ما مستا و رادستی رژیمه بکن واتایا کو اخفتناتا ادلب دوی داری دا دمینه الگور دا خوازا پیشیا گو ترکی تموتم لسر ویسکن یک گوتیا وقتی گو لسر سینوری من مسئله کردی تونه بی سینوریم پاراستی به یعنی جده حتی 20 کیلومتر ام بیجن او عرضه که به عرضه گوکب عربی بیجن یعنی دورا گوته دا گروپ سروی سینوری پیدا نبن خطریت سرخاقه ترکیه نبه ترکیه پشتی گو پروبلم نقبای امریکا دا چند در بهات نزلال کرن جی سالا نوت یکی شری خلیجی اول به حتی وک ایرو ترکی اوروپا و امریکی ناکوکینا پرمازن دنا چه خاص برجوانتیو ابدورجی کید مشن لی جالیه دی ترکیه و جی ترک خوشک دزانن گو دیروکی دواره دیروکی دا اوروس ناک نهفدو ترک ای قبول بکه گو جریجی میرا جروسارا جبی که سری خبطا وینه بس جبوی خاطره گو خطریت لسر سینوری ویت نبی وکی دی ترکیه باور ناکم گو ترکی حکر چی خواست خوازه گو دواره کردی بن کنترولای دا بن جعفرینی بگره حتی برخیمه لی او پلانا ای نور سهل بی او پلانا دوی لفهاتنا که امریکی و روسا لسروی هبی نه لفهاتنا ترکا و رژیمه هکا ترک و رژیم بن باور که زو لفدو بکن بيتشاو عبد الله اوجلان دويرنجي دنوتو هاشتيو هذا درخ دنوتو درخستن نوتو هذا درخ تسليم كرن جواره بر سهله كو ايروجي كي لبهاتنا بكنو بيديجي تسليم بكنو جماعتي قليل جنات قدرخن اف بلان هفدور السر هفدو كرينا وزانن ببلاني خو يبكي نتيجه قناغيج جالكس باس بو مامستا منال حسكو شروفكاري سياسي جالكس باس بو زانيرين تمامستا سرکردای گشتی یک چکداری سوی دموکراتیک بسر پیاده و داخوانیه که روزنامه‌وانی در راگهان که او راضی نتبلی رژیم اسد ببن اگر رژیم راضی به و سربار کرد و کنترل کردن منبج و رادست کردن و برکفتن هاتوبو انجام دان. سرکرده گشتی چکدار سوریا دموکراتیک دبیجه اگر رژیم اسد راضی به او آمادن تبلی چکدار رژیم اسد بن او اسد و رژیماوی نابینن دجمن و ناخوازن که شرجی لگلوان بکن. مظلوم عبدی سرکرده گشتی چکدارین سوریا دموکراتیک ین بسر پیاده و جروجنامه عکاز یا سعودی را لسر نزیک بونن پیاده و رژیم اسد اشکره کر کو قصده رژیم اسد نابینن دجمن و نه آماده کو شر لگلوان بکن سرباری کو او آمادن تبلی چکدارین رژیم اسد بن اگر اسد راضی به ده درباره باجار من بجی کو بهتر جهازار جوان کرد ده شر کنترل کرنا من بجی ده جیان خواجه دست دان مظلوم عبد جروجنامه عکاز را اشکره کر کو اوان به 6000 چکدار بجداری ده هلمتا لشکری یا کنترل کرنا من بجی ده کرنه و اوان همی مرجور کپتنین ده درباره من بجده پیک آنین و پاش را خواجه وکشاندن و او آخافتن لگل داخویانی انجمن من بجی یا لشکری لهفته دما کو راگهان دی کو کنترل کرنا من بج جالی چکدارن قصدین بسر پیاده و اورادس کرنا و دما بوری در کفتن لسر هاتبو کرن و اوان جبری کو دست به حلمتا کنترل کرنا من بج بکن جوینک لبنگها انجرلیک یا لشکری ل ترکیه لدار خستبون و همی خالو قناغن کنترل کرنه و رادس کرنه د درباره من بجده دست نشان کربون فیصل اسماعیل اندام دسته روشکار د پارتی دموکرات کردستان سوریه ده د داخوانیه که تایبت جارکره دازانین کوج دسپیک بهار عربی و هلوشاندنا گلک رژیم عربی ولاتین سوری جی داخواز آزادی خوا کرن و لدیجی رژیم دیکتاتور رابون لیروشا کوهاتی دروست کرن لدیجی داخوازین وان بون و گلک دولت هریمی و ین خودی بریارن جهانی دستیواردان د شوراشا سوریه ده کرن داکو برجواندین خوا بدست بخن اندامکی دسته راوشکاری پارتیا دموکراتا کردستان سوریا دبیجه کو ملت کرد لسوریه بشکی سرکه جبه که این سوری او دبه کو کرد یک ریزیه بکن دان کو مافین خواه ده دستوری ده بدست بخن. فیصل اسماعیل اندام دسته راوشکاری د پارتیا دموکراتا کردستان سوریا د داخویانی کی تایبت جارکره دازانین کوج دسپیکا بوهار عربی او هلوشاندنا گلک جی رژیم عربی او ولاتین سوری جی داخواز آزادیا خو کرن او لدیجی رژیم دیکتاتور رابون لروشا کوهاتی درست کرن لدیجی داخوازا وان بو.
و gelek dewletên herêmî û yên xwedî biryarên cîhanî destlêwerdan di şoreşa Sûriyê de kirin da ku berjewendiyên xwe bi dest bixin. Faysal İsmaîl her wiha got ku krîza Sûriyê wê demeka dirêjtir berdewam bike ji ber ku hikûmetên desthilatdar ta wekenha di gola xwînê de ne û hîn danpêdanê bi serkeftina xwe derbarî danpêdanê bi aliyê din nakin. Li aliyek din rûdawên ku niha lê deverê bi giştî tên encamdan guhertinek erêniye derbarî mafê mirovan û mafê pêkhatayan li deverê û ew demê ku binpêkirin li dijî kêmîneyan dihate kirin nema. Derbarî mafê miletê Kurd li Sûriyê İsmaîl got ku miletê Kurd pêkhayeteyekî serekeya ji pêkhateyên Sûrî û dibe danpêdanek destûrî bi hebûna Kurdan li ser xaka xwe ya dêrokî were kirin û dibe Kurdiyek rêziyê bikin da ku mafên xwe yên destûrî bi dest bixin. Di dawiya gotina xwe de endamê rawişkariya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya got ku berjewendiyên wîlayetên yekgirtî û hevpeymaniya navdewletî û hêzên ku rola wan li deverên Kurdî heye kar li ser yekrêziya Kurdan di hemû babetan de bikin. Da ku berjewendiyên xwe li deverê biparêzin her wiha bê danpêdan bi mafê miletê Kurd û çareseriya doza Kurdî li Rojavayê Kurdistanê aramî li deverê namîne. Medyayên rejima Sûriye ragihandin ku wan êrişeka İsraîlî li ser firokxaneya Şamê şikandiye. Lê Rewangeha Sûriya mafê mirovan armancekirina embareka çekan li cem firokxaneya Şamê ya navdewletî eşkere kir. Hindek ji derê nexûcehî ragihandin ku İsraîl êrişeke li ser firokxaneya Şamê ya navdewletî pêk anî. Ajansa Reuters jî aliyê xwe ve ragihand ku piştî vê êrişê çend teqînên mezin li Şamê hatin rûdan. Her li gorî zanyariyan got ev êrîş ji aliyê balafirên İsraîlî ve hatin pêk anîn û tu kuştî yan birîndar jî neketin. Ajansa Sanaya Rejima Sûriye li ser zarêjêderekî leşkerî Sûrî ragihand got wan hejmarek topên İsraîlî xistin xwar û hejmara kuştî û birîndaran diyar nekirin. Ji aliyê xwe ve Rêveberê Rewangeha Sûriye ya mafê mirovan ragihand got êrişa İsraîlê ya asmanî embareke çekan li nêzîkî firokxaneya Şamê ya navdewletî kire armanc. Her wiha eşkere kir got ev êrîş hat piştî gihiştina karwaneke nû şikekên pêşketî ji bo çekdarên Îranî û yên Hizbullaha Lubnanî yên ku li Sûriyê dimînin. Tevî got İsraîl beriya niha bi dehan car êrişên asmanî li Sûriyê pêk anîne, lê vê carê berdevka bi navê artêşa İsraîlê tu koment li ser vê êrişê neda. Beriya niha jî İsraîl ragihand got 18 hevên borî de wan bêhtirî 200 êrişên asmanî li Sûriyê pêk anîne. Piraniya wan li ser bingehên milîsên Îranî û yên Hizbullah li Sûriyê bûn. Herdem İsraîl daxwaza derxistina çekdarên Îranî ji Sûriyê dike, lê ev yek taniha nehatiye pêk anîn. Lewma carcaran êrişên asmanî li ser bingeh û xalên wan çekdarên Îranî pêk tîne. Got encam de bi sedan kuştî û birîndar ji milîsên Îranî li Sûriyê ketine. دستaya danûstandinan ya opozisyona Sûriye Nesr el-Harîrî hişyarî da ji encamên şerê Idlibê û dît ku şerê dijî grûpên opozisyonê wê karaseteke mezin li gel xwe bîne. Harîrî ji rojnamaya El-Watan ya Siûdî re got ku rola rejîma Esed nemaye û biryarên wê ji Îranê tên û tekez kir ku şerê Idlibê dosyeya Sûriyê nagire û welat venegarîne wek beriya 2011. Harîrî serbar kir ku proseya Idlibê armanca wê kontrolkirina Esed li ser coğrafiya Sûriyê û ew yek wê danûstandinan bi dawî bîne. Harîrî di berdewamiya gotina xwe de amaje kir armanckirina Idlibê wê karaseteke mirovî li gel xwe bîne û Rûsyê û civaka navdewletî wê nikaribin wê yekê hilgirin. Bi taybet ku bêtirî 80,000 çekdar li wê deverê hene amade ne ji bo şer li gel hezaran çekdarên din yên ku li hev kirine bikin û bijardaya wan ya tekana şer e ji ber ku tu devereke din ku berê xwe bidinê ji bilî Idlibê tune ye. Komisyona Netewên Yekgirtî Federîkî Mogherini li gel şandayê navdewletî ji bo Sûriyê Stefan de Mistura pêşatayên krîza Sûriyê gengeşek kir û her du aliyan tegezî li ser pêwîstiya rêgirtin li êrişa çekdarên Esed li ser Idlibê kirin. Komisyona Netewên Yekgirtî Federica Mogherini li gel şandeyê navnetewî ji bo Sûriyê Stefan de Mistura pêşatayên krîza Sûriyê gengeşek kir û her du aliyan tekezî li ser pêwîstiya rêgirtin li êrişa çekdarên Esed li ser Idlibê kirin.
او یک هات د داخوانیه کې ده ژ وزارت دروی اوروپای کو موګرینی د مستورا پېشهاتین داوی ین کریزا سوریه و هماهنګي لګل ولاتین ګرنتور ین ریکفتنن آسیتانه کو او روسیه و ایران و ترکیه نه لبروکسل گنګ شکرن هر دو آلیان آمادکاری جبو هفدیتنا هاتی درباری سوریه کرن کو او جی و د 26 و هیوی ده هفدمی جوینن کوملاگشتی یا نتوین یگرتی لی نیویورک و بین لدارخستن هر دو آلیان هر وها روشا ادلبه و باکور سوریه بگشتی گنگشه کرن متکزی لسر بردوامی کار جبو پشتوانی آگل سوریه کرن و ریگری لپیش ایری شکل لشکری مزن جالی رژیم اسد و هف پیمانن وی لسر ادلبه و هوشداری دانج انجامن وی یکی هر وها آمادکاری جبو جنیو جبو پیکانینا کومی تا دستوری گنگشه کرن با ارمانجا بردوام کرنا پروسا و کوستنا سیاسی لسوریه سرباری کارینا یکیتیا اوروپا جبو پشتوانیا و پروسه موگرینی تکزی جکر لسر آمادبونا یکیتیا اوروپا جبو جنو آواکرنا سوریه او جی بمرج پیکانینا و کوستنک سیاسی گشتی و رستقینه لسر بنگها بریارا انجومنا اولهیه یا هجمارا 22 5 و 4 وزیر دروی ترکیه گوت که ولاتی وی کار دکه جبو گهشتن بچاره سریه که آشتیانه جبو ادلبه و سربار کر که سروک ترکیه رجب طیب اردوغان دانستاندنان لگل ولادیمیر پوتین لروسیه روژا دوشنبیه بکه. آلاوین راگهاندن یان ترکیه راگهاندن که هر دو سرکرده لسوچی بجیون که تیزانین که ترکیه جرودانا کریزه که امرووی لادلبه دترسه که او یک بگه اسینوری وی که نزیکی 3 میلیون پنابرین سوریه لترکیه دمینن. سروک امریکا دونالد ترامپ اگر لیدان روسیا و ایران لسوریه دخوینه اگر هر دو ولات نافبوری پشتوانی رژیم اسد دشار ادلبه ده بکن. روزنامه وال استریت جورنال یا امریکی لسر زاری برپرسن امریکی پلبلند بلاف کریه که سروک امریکا دونالد ترامپ اگر آلیدان روسیه و ایران دخوینه دماکو و ایرشی رژیم اسد بکه لسوریه. روزنامه جورنال وال استریت راگهاند که رژیم اسد دیده ماداوی ده اری کرن لسر ایرش کرنا بنگهین گروپین اسلامی لپارزگاه ادلبه کریه که بگازا کلوری ایرشی وان بکن وشبرویه که اسد پیشبینی دکه که امریکا برسواوی هبه. دوی درباره ده روزنامه امریکی راگهاند یک کو پنتاگون امریکای سیناریو پلانا دستوردان لشکری ل سوریه آماده کریه لبلی سروک امریکی دونالد ترامپ تنها بریار ندایه اگر اوی لهزین روسی و ایرانی جی بده ل سوریه یا نه اگر هر دو هزین نافبوری پشتوانی رژیم اسد کرن. هر دی درباره ایرشکرین لسر رژیم اسد روزنامه امریکی دیار کریه که اگر هیا واشنطن سزاین آبوری و سیاسی دانه لسر سوریه و کساتین بسر رژیم اسد و ده هفدمی که مجار دستوردان لشکری جی بجارده که. تیزانین که ولات روسیا ده دم آبوری در راگهاند بو که ولات امریکا دخوازه به بحانه که رژیم اسد و گازا کلوری بکاربینه بحانه ان درست بکه تا که لگل فرانسه و بریتانیا ایرشی رژیم اسد بکه لسوریه. پسپورین لشکری یین ولات اردن تکاس کردن که اردن به ارینی لفکرنا درگاه نصیبین یه سینوری لگل سوریه دبینه او جی دسیبرا هولین وان هر دو ولاتان ده لدانینا نرینه که به تمامیش تدبیرین اولهیره دپلا یکم ده وان پسپوران تکاس کردن که اردن گلکیوی لسر فکرنا سینور لگل سوریه دانینه کومینا درگاه تکانای جبو باکوره اردنه و هلا ترانزیت یا که اردن به هجمارک ولات و دناف خاکا سوریه ده گریده ده. ناواندا پیشوازی و حواندنا پنابرن یا روسیه لسوریه اشکره کرد که 124 پنابرین سوریه و گریان سوریه و او کاروان جسی و 7 جن و 63 زاروکان پیک دهات. ایروج لبنان بریا درگاه یابوس یه سینوره به سوریه ره فگریان ولات خواه. کاروان وگرا پنابرین سوریه جلبنان بردوامه که بریا نهاجی چند کاروان پنابرین سوریه دریا درگاه جدید را جلبنان وگریابون ولات خواه. سروک وزیر ولات تشیک ورگرتنا پنابرین سوریه و سیوین شر لولات خوارد کرد. ده هفتینه که ده لگل روزنامه براو سروک وزیر تشیک اندری بابیس دیار کرد که ولاتی وی یک پنابری سوریه و نحوینه حتی سیوین شرجی ورناگره. بابیس سربار کرد و گوت که سیوین وانجی هنه و تکس کرد که ولاتی وی دکاره آلیکاریان بریا آلیکارین مادی و تندرسی لسوریه پیشکش بکه. بابیس بالکشان سرویه که پیوسته یکیتیا اروپای بگشتی ویه که بکه داکو کچبری کم ببه.
بله تماشاوان هجاب وی اوهی هم گشتن داویا بولتان اخوا دوباره سرنوچه می بیر او بینن. 4 سال سر شهید بونا 5 پیشمرگین لشکر روش را درباز دبن. سرکردهی که پارتیا دموکرات کردستان سوریه هلبجارتنین ریفبریا خوجهی این رژیم بنگرینگ جبو سوریان بناف دکه و دبیجه نها دم و روش دبرجواندیا رژیم اسد دیا. رژیم اسد انجمن خواه جبو ریفبریا خوجهی جعین دیواره تا حسکی آفا کرنه. سرکردهی گشتی چکدارین سوریه دموکراتیک این بسر پیده و دداخوانیه که روشنامه‌وانی در راگهاند که او رازین تبلی ارتش رژیم اسد ببن. هر شاد و بختور بن.